And some ACC or may emuni wiase afadena. I just say dear. And and salo because and you ma yet see and you ma and you ma just say elbow for you so dear ye kumu dear ye bin so elfem wa yet a beauty say what do you want say a year as ye do not say enti we ade esi ye ade e call so agesi obi e na efem and I say ade e call so obi e na di sa abone na obi na yes ade na odo se de ye kasa odo e ma nipa jini odo e ma nipa ya nyoma bi a ensem fatam odo e ma say obi timi go to the extent and the extreme which say which you want be say there be nipa on the right sense mu a enya de say ankobe ye sa ade we na so odo ntino and why ye or dog will be to me kumobi and pata the young one I said the boyfriend and the girlfriend the cram and who say won't it make me won't it make me you say now and that day the need ebuko piemu ye bronu ebi eso adia ye niaba wono ne ho asem ababeto abonten adie ebusuafo wodwen ho a wo nheda ente aye asem na asem we esiye ewo from Yula Buzia district na chese wa woni bia ya asemi eko esom na ye nuaba ni din edi Beatrice bayi chese ne ho kanyi ato nananom ewo ense do ai wowu chese ya de dan ni pa yi de na che efudaka mu Beatrice se da wono se be me ne better half na wono no na aye de atwentuna na se enne wa free atase fosa asinso dia ene de bi de na nka wo se nka be me ti ase wo ye de ema no na se na nka wo ye na se dia na wo se nka wo ye no ene wo no wo fa to no so wo be ye ade ama no ama ne de akọ eye owo na de enim se wo do de ana aware de eye owo ena tete aware entem na so Beatrice ama ya ti ase wo no de wo owo krampo no entimi entete aware anase odo eye de entem Beatrice and the late spouse William Godfrey Mukalama chese wo mienu aware abra be me ya America no was me William Godfrey wono oye obi a wawu chese ya de dan wo fundaka mu and so Beatrice said that ashe wedding gown and white egu veil etu anamon pam yakwa piemu wo bia ye chese ye Williams yi ni fundaka yi esie chese ye de dan ye wofusum ede ama no na ya pe na yakwa pe no krabre no wakwa gina ehun chese onu sukuta na ring wakoto wa minim se no ama odi kan ye hye ye ni de gu onom na be ma ni bi free mu nti wo to so dia wo bi ntimi nche atanka we eda kwa piemu wo chese wonya obi susu gina na chi oni nkrofo ewe wo na asori susu asori awo me ye Jerusalem Church chese Prophetess Mary Akasa ena eda no onyankofo fira asori bi mu ensusu edi nechi ekoye ma wo de ka wan ekoko share emu na ehye efundaka ni no wo de ka wa kokko share ni ena wo no nsusu ehye ne dia chese wo kire sem William de odo na wo ede ema no eye wodo kan ya enya de se owuompo ebetimi atete odo no emu anase owuompo ebetimi esi na ware no ano ekwan na ensewe ebebeto abonten elo ena dodo na aka se ede na ekosoi anase nyoma ben ena esisi emfonyi no ena da screen no eso no awutimi hu se wo ba besia ehye ne gan waje ni video ena eche eni blue ribbon ebom na fundaka si won ma chese nipa etwa mo ahia na ri ni na mu wan fere wa hu ne se ada bi we de enye normal na nso nya akokoduro ekoko gina ho hye ne ka wa eteki ne vows said here ase nipa no eti ase ewie ye ka ho ma chese ye kokko pa ebe ma no achi kwa na no na dodo na eka se we di ensi kwa ebi ensi da
we any the first time I hear TBA, we any the first time I hear who be enti any we dear wo mu ni say bibi e wo mu o mu ni say we dear bibi e na e koso na so abusuafo we hu bi na ana nipa na take the decision and what to say anamo no na wo ye na say be see that there is always the first time there why ye wo sha ebetimi nyensunsanso bi e wo ne so betimi aha because what years you go a wo krampo no be man fa ka wa enhye wo kram no so for bitimi wo ka jo say wo spiritual marriage ai so enso bi ne woda hunhun bi ne woda na we dey wan kasa watu wasi wo say obi a wawu menene na etie menene na etwempna ebi a ya hihye aware enti wawu krampo na still na e wo say aware no ekoso na watimi ahye wedding gown akwakopimu e wo emu no anim ahye emu no ring ama onu so ahye ne de aka eye ne vows akire say just wo krampo no entimi entity wo mu entem ni wo hwa ye ni abayi bibia eye bokode nyoma ya na wa ye there was spiritual implication bi e wo ne so ana say ye wonu ana adwen no de ayenti entimi nyansunso bia e wo eye ne so na ring na wo de ahye emu no what does it signify again e na etre abusuafo the airposway any the ababato abonti me dem dwen mu amenti ase mitimi ensi ye ensem no epi ma ye mfa etu konkotwe de da enuti no wo adwentwe bi efa emu ana wo nsusu wo bibi eka efa nsem yi hu dia for beto eja e wo tuma gh comment section ebi mo so like videos na share all the social media platform so follow yen your IG page and your Twitter page so tuma gh_ Facebook and so tuma gh ekwiskapa anything that's in your besan edi a share ebi makra.